Siyabonga ke umntwana kaNkulunkulu usifunele impethe Sabatha kahle kakhulu Amen. Shumayele ke sizithola sigcwa kuyofika sidumuzela laba singumzela inkonzo njengoba ethi mayiphathwe inhlanhla socacisa ukuthi azobeka lo mazwi nje afike enhliziyweni yakho ivesi linye sonke kuba baye bathi abaye yaxolisa uthathelele mhlawumbe siyeke endleleni siqeda ngayizondo kusho uba bathi ivesi elilodwa. Amen. Akufuneka ukuthi uxolise kahle into exolisisa kwendiyazi ivele kubayo yako ndithi nganazaretha nje ngoba linye mabili ndibeke nje andiziwanda ngishumayela ekhethi inkosi yasekuseni kwaManazaretha namhlanje na ngithelile Amen. Nokuhambisha uveli akwenzi xa ibandla lingakha ngoba nawo ukudla isikhathi uhambisha ke into enza uNkulunkulu ngesikhathi sakhe enkonzweni awuxhomekanga uba kuthiwa yiyona nto esiyawuphila ngayo ngoba abanye abantu babe bayithathele inkonzo engathi uma ekwathi nje ukula kwesihlabele ngasewone kakhulu Manazaretha ke ithi into hey masifundisane bethuna ayibonge inkosi. Amen. Andizibe ndizichaza ke nabani andazi nonke nizalelwa babo nizalelwa nonke abantu wakho nto awuzalwa bakumuka ndizama ukuthi ke noba ngaba sihambe kunye siqale kunye le tempile yasenjabuleni ubuvela kakade last Manazaretha kukhona into endiyoyikayo andizitsho ubushemba wenza ntoni wandipha ntoni wandincitsha ntoni hayi ixesha nkonde nobona abantwana bengaka nje bamamele nomama bengaka nje bamamele kukho utata ke ndike ndamcenga apha ukungena kuthiwa lo mhlaba andizitshuba ke kwenzeka ntoni ungena kwethu lo mhlaba tata ndimcenga hayi bo khawuhambe kwakho ufike uhlale phansi uncokole nabantwana bakho nomama bekhaya avela yo andisena nonibhede bakha yabe ndiluthi hayi angeke umama ekhaya uthufile ejabula kangaka ungabi nombhede awuzisena kwayimatrasi ulala athi hayi ndiyaxolisa ke ukuthetha ngomntu engasekho emhlabeni ngayibonga inkosi. Yes ngoba ezinye izinto bozibhekwa nabantwaneni umntwana ayithethi into ungayinayo wena kanje uthunywe ingelosi oyithunywe uNkulunkulu nabatsho ngolhlobo kodwa wena ngoba ngumntwana mdelelo wamnaka Manazaretha kukhona into efuna sisifundise yona masithandane
Ngibona Nkosi. Amen. Masithandane. Futhi ke masihloniphane. Uthi ngolokuzazana ufika kwalapha hey kwakumnandi ngendlela isimanga. Afika ngena pha emaplangweni. Umfundisi uze kube khona elithempele walwa wama ngenyawo zombili. Endikazibaxela bembuza uba uyithathe phi le mali ngaka wena wakhanga yabo. Athi hayi ndicela emakholweni athi hayi. Ke imali kamasipala le. Uthi abantu babhadla isitele. Ndizama ukuthi maNazaretha lasebenza ithingo losazana ngoba ubona nje nale misebenzi bitsho babantwana kumane bephakama behlala bethetha imisebenzi emihle. Ovele nje shemba into vela ngixake ngayo awuphathwa ngesandla futhi akezibokula. Uvela athi inkosi ibusise uvele nje. Uthi yabona seliphelile lonke elolishwa noba elohlaba ubonalo. Amen. Nabadinga umsebenzi vele uba bathi inkosi ibusise ahambe umuntu awusebenza athola umsebenzi. Amen. Into echaza ukuthi ke masihloniphaneni sithandane sithembane singahlebani. Inzondo ekhona ebantwini. Alibuhlungu. Umzondo umuntu uthi xa beyodola engcwabeni ngomthande. Uyimaka nxa sewubhubhile bendibuza umbuzo. Uzofika phaya kuyo khona ufike xa kumiphoyisa apha egeyithini uzongena kanjani noba uzothiwa khawuphinde olungisa nto. Uchapha emhlabeni yenzile. Wangazi ukuthi bentoni ukuthi hayi hamba olanda. Umuntu ngevane naye zapha. Hlala lapho linda adafike. Uyohlala kuphela 100 years engafiki umuntu uNkulunkulu umgcinele imihla yakhe usayikhulisa. Wena ke umzondo leyo andazi uzofike nini na kuyanda. Uyofika umuntu ufika sewomanga ngoluthi phangwa. Eyiva lento ngenxa yenzondo. Inzondo ayivumelekanga emakholweni. Ufuna ukuthanda kuphela into esayifundiswa luthingo lokusazana. Inkosi ibuseni uzwile. Amen. Koze golo la maphiko bagambisa ipigola gelo koze Ngiyabonga maNazaretha ukungihlabelelisa kamnandi. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. maNazaretha nami ndithi angiphakame lungekaze lonitshaye kakhulu uvalo. Kuye kuthiwe xa kuthiwa inkonzo eyabofakazi kube sekushaya umbeleni ngathi ungasuka umohamba ungabikho. Kodwa ndiyabonga uShembe enginikile isibindi uba ndiguqe nami ndifakaze ngaye. Bangcwele sisesikhumbuzweni salo thingo. Amen. Hlobo ezihle Nkosini, ngelinye ilanga uthingo lake lanithanda nilele nisethongweni. Amen. Ngathi ngelinye ilanga ndilele emzini kaTata la selifike ebusuku
lafika ngesikhathi sabofo ngofo exesheni ndandiye ndibe nento ke eluvalo xa kuthiwa ushaya ufo ndingavuki ngithandaze. Laze lifika ngelinye ilanga nathi vuka uhlabelele, uvuka nathi. Yeyi ngoba angaze ndimhlabele uvuka nathi, ndizohlabelela nithini? Ngapitiliza amaNazaretha ndiyele ndahlabelela into endingayazi ukuthi ngihlabelelani. Kodwa kuthe kwinsuku ezilandelayo kanti uShembe ubezondifundisa uvuka nathi. Ndaziva ngelinye ilanga ndikwazi ukuthi vuka nathi sokhanyesa Ufundiswa ukuhlabelela ndlele eManazaretha luthingo lamakhosazana. Amen. Laba ulutho ke empilweni yami ngaleyo ndlela wasekuba imisebenzi yakhe uShembe oluthingo lamakhosazana. Amen. Amen. Ngelinye ilanga ngigijimile sisehading, ngase ngicela sengiyoguqa ngesikhathi kunikela abantu benza izicelo zabo. Ase ngiyoguqa kulo ndandihamba ngemoto eyiprivate, imoto yokuqala endandiyifumene ngumzala wami ozala uMshumayeli lo, iDatsun. Amen. Ngase ndifika ndicela imoto yesibini, ndikhuluma ngendaba yothinga. Amen. Andikhulumi ngenye into. Ngathi ngicela imoto yesibini baba, waphendula wathi uzoyenzani imoto yesibini? Ase ndithi mina baba ngifuna ukuzisebenza. Yase ithi inkosi yamaNazaretha, inkosi kubusisa uzoyifumana imoto. Njoba ngicela le moto nje andinayo imali, andinamali. Ngicela imoto kungecawe, kungecawe ndizobuya kwangecawe. Imali yayikhona endlini yayi-1,000 ingekho enye imali, inobo wahlalana nje ungathangani. Kwafika into ethi ngomvulo sendifikile ekhaya yathi ndiye edolophini eKokstad. Ndahamba ngiphushwa ulunyazi, uphushwayelo uthingo lamakhosazana. Amen. Ngafika kwigarage eyayibizwa ngoba uOaks, andazi base kuthiwa ngubani ngoku. Afika pha imoto zizifolile, ziyadayiswa zinhle, zishiyana ngobuhle bazo. Ngase ndibona imoto eyiToyota AND ecream white. Ase ndikhuluma nomlungu kwakunabelungu. Ndathi umlungu ayidayisi leya moto, wathi iphi? Ndathi le AND. Wathi umlungu ngayidayisa. Wathi uyayifuna leya moto? Ndathi yebo ndiyayifuna. Wathi asihambe siye kuyo, sahamba saya kuyo. Fike sayijikeleza iphakathi wemoto ezinhle zodidi. Yona nje ayithangani. Ukazayibuka imoto saphindele eofisini.
Ndathi mlungu unganinika ngamalini le moto? Wathi ngingakunika nge-3,000. Qala kwamba neveni. Wathi ngingakunika nge-3,000. Nangazi uba enye le imali ndizoyithatha phi ngoba iwani imali endinayo. Ndizoyithatha phi? Ndathi mlungu gcina le 1,000 rand ndiyabuya ngomso. Ndabuya nezekhaya mandifika ekhaya. Ndaya kumzala ozala umshumayeli lo wayenenhliziyo lo muntu. Amen. Ndaya kuye ndathi ndibone imoto eKokstad imali ethize. Cela uniboleke i-2,000 wase ndinika i-2,000. Ndaya ndigijime belungwini. Manazaretha ukholwa kumandi nokumthemba uShembe kumandi. Ndaya ufike belungwini. Ndathi mlungu sendikhona. Wathi uyiphethe imali ndathi ndiyiphethe imali. Wathi asihambe siyoyidumisa ngoba izolo khange siyidumisa. Wahamba umlungu sahamba nomlungu wafika wayidumisa imoto. Njenga ndijikeleza ndafumana bomavili amabini sebuphela ndingatshajwa ngawo. Ndathi mlungu amavili ale moto amabini aphelile. Wathi umlungu hayi ungayithatha noba nge-2,000. Amen. Wase yandinika umlungu ngale 2,000. Le 1,000 yenda galela ngayo ipetrol ndabuya ngayo emva. Leyo moto yagqiba kumi i-16 years. Amen. Iphila nami. Sukela ngoko andihlukananga neveni. Futhi andihlukananga nomsebenzi endandiucele ukuthi ngoba ndifuna ukuziphilisa. Ngalo mazwi bonga ubukhulu kwaShembe, ifakaza ubukhulu kwaShembe. Inkosi yobuse ngizile. Amen. Ngiluthu Sabelelo 23 Gacha Chaisha Usibe ngiluthu Ligara Gacha Chaisha Ndiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhlungu noMazaretha. Amen. Ndicela intethela lo Mazaretha phakama ubaba abadala bengakaphakami. Kodwa zokuqala nje ubaba abadala cela ukuxolisa kakhulu incinci into ekhupha umuntu ezulwini. Neyona umsebenzi kaShembe. Nami Mazaretha ndithi mandiphakame ndifakaze ngesikhumbuzo senkosi enkulu yomsa uthingo lwenkosazana. Andilwazi ke mina uthingo kodwa ngezibonakaliso like landifikela kabini uthingo lwenkosazana. Iphenduke sele itshintshe ibhanki. Oqala nje Mazaretha ngicela ithethelelo ndake ndeva umvangelo umdluli esithi kwake kwenzeka ekuphakameni kwathiwa umuntu othile ekhonzwe inkosi kodwa makafunda umthandazo. Wawufunda umthandazo waseyilo zokuhlabelela. Wathi inkosi makahlale phansi. Wanika okwesibini kodwa makafunda umthandazo. Wayiloza ukufundeni kodwa makahlale phansi. Wanika okwesithathu kodwa makafunda umthandazo. Kwacaba kuyiloza ibandla. Kuthiwa kwathi kusithwa amen yabe inkosi ilanga ingasekho epulpit. Yathi inkosi ilanga mayicelele abafundisi, bacela abefundisi
yabuza ba ungani nakubhinjwa into enkulu kangaka umthandazo wesabatha. Bayazi na isabatha namhlanje balisuliwe ezulwini alisekho. Yacela ke nama Nazaretha baba Mshumayeli lensimbi ethisayo ubunibambise yona ngicela into ethelelo. Kungathi ngokufunda okanye ngokuyiloza kwami umthandazo isabatha namhlanje khalibekho nxa yami. Okanye okhokho bami bakhithiwe apha maNazaretha. Wesibili maNazaretha incinci into ekhupha umuntu enkonzweni Moses zangafika entabeni yaseKenani. Ngenxa nje yokuzikhukhumeza into yokuzikhukhumeza wathi uNkulunkulu makashayele ilitye kuzophuma amanzi. Wase uMoses evatha kakhulu xa ebethe ilitye ngoba yena ufuna abantu abadonsele entabeni yaseKenani babone banguye uMoses onamandla owenze kwaphuma amanzi. Wasethi uNkulunkulu yadelela Moses ushaya umhlana wami kangaka ucinga udumo lolwakho kanti udumo loluka uNkulunkulu. Sise ndabeni enkulu maNazaretha inkosi uThingo yafika kum ngesibonakaliso. Isafika kweli bandla okanye ndiselivolontiya ndisengumvakathi. Yafika ndalihlela apha maNazaretha. Yathetha apha phezulu. Yathi khetha inkosi fika ixesha lobudlule emhlabeni. Mawufika apha edolophini uzotshayiswa imoto ufe. Dalokolokoza ke ndingalazi elizwi balilizwi likabani futhi lisuka phi. Emveni oba ndilandwe inyanga ezulu. Amatyela amaninzi pha ekhaya. Xa ndifika apha beleselwa luThingo kuba khetha inkosi namhlanje ziphelile insuku zakho zokuphila. Mawufika apha edolophini uzotshayiswa imoto ufe. Yabuza insizwe yayiseca kwami bakuthwani bakhetha inkosi. Yangichazela ngaphakama ndakhetha inkosi. Ndawufika ekhaya nyani maNazaretha baphela So is it,
ndiyayikhetha inkosi yasebuhleni amaNazaretha uNyazibizwa. Lo uguqela apha amaNazaretha engcwele umntwana kwaSukude osuka ngapha eDryden okwakha ngapha eBhakupha. Sakhela amaSukude hayi umzuba waSukude. amaNazaretha engcwele ndingumsebenzi uThingo. uThingo niphendukele kulo. uThingo yonke imisebenzi yalo ndiyazi apha kum. amaNazaretha engcwele ukonga ixesha ndizotsho imibhalo imisebenzi kodwa nje ngangokujikeleza kwevili apha enhliziyweni yami ayeke ndithi hayi Mshumayeli tatela umshumayeli nawe tatela umvangeli nikele inkonzo kube yami. Ndithethe ngoThingo ndodwa. Kodwa kubalulekileyo amaNazaretha engcwele ngoba sonke sinamavili apha siyantshiseleko. Efuna uba nathi sibabaze abantwana bakaNkulunkulu. Oqala nje ukuphenduka kwami apha eNazaretha ngiphenduka inkosi uThingo. Ndiphenduka apha eNazaretha ingapha kulizwe la ngapha eJimmiston. Ekhaya babe khonza ipostile. Kodwa ke kuyabonakala ba yayisiza lenkolo ibuNazaretha apha ekhaya. Ingakaphenduki. Ngoba nanizidlela izinto ezinemisila nje. Kwa dlula umhlabeni umakhulu. Apho kwabonakala bawuthi umkhulu uthatha isinqumo esokuba makayeke inkonzo wayekuyo umakhulu naye bebohamba babini. Ngenxa izizathu ezithile nenkonzo. Wabona inkonzo ibuNazaretha. Ndithe ndingakaphenduki njalo ndingapha eJimmiston wandibikela uthi umkhulu wathi ndithathe inkonzo ibuNazaretha. Andiyazi lenkonzo kodwa ndiyayiva. Ndayibona ke nami makaNazaretha apha inkonzo eJimmiston inkonzo ibuNazaretha inkonzo Lathi kuyibona kwami nawe ndakhumbula uba inkonzo yakwaTata uMjoli le. Lenkonzo ukuyibona kwami kwaTata uMjoli kwakudlule umama uthile ewehamba ngemoto ngelishwa. Wasweleka. Ekseni sabona esiye esikolweni waye yabhukuqa imoto kwafika lenkonzo. Sandayibona ke bathini nansi lenkonzo. MaNazaretha ingcwele ngitheni bayithathile inkonzo langaziyeka izinto ezinemisila. Ngitheni ngapha kulizwe laseKlerksdorp. Sidla ezinto ezinemisila. Ndinomnye umfana owaseMontelevu. Ndabona ngesidumo nje kusukela lo mfana ngabanye bogxa bethu bembetha kwathi ngoba lo mfana siyamazi siphumela izweni elinye ngeke bambethe ndikhona ngase ndihlanganyela nami kanti kulapho sobethwa nyani sabethwa MaNazaretha engcwele saphola uthi phapha isesibhedlele eyayibizwa bayitsepo. Xa ndi phaphama before ndiphaphame xa ubona ngathi kudlala iTV. iTV uyibona iTV le icikiwe ivolume kodwa kuvela ama pictures. Kuvela inkosi uThingo liyandibuza ba uzokwenzana apha. Ngibhekile nje kuphela niphendule.
uthi nje xa sebuza ba uzokwenzana anibuza uyayibona nalento ukuba uzolala apha kule ndawo lele kubi ingafanelanga suka kwahla inyembezi zange nibe nampendulo aphuma isibhedlela ndiphilile ngendaba inkosi uThixo zininzi Nazaretha mininzi imisebenzi inkosi uThixo ndicela imisebenzi inkosi uThixo kwalufika apha enjabulweni uqala ukufika apha enjabulweni ndaze ndawucela umsebenzi ndawuthola umsebenzi ndiyababaza kakhulu ndiyaziqhenya ngenkonzo ibuNazaretha kangangoba inkonzo ibuNazaretha indifundise into ithile ethi xa awukwazi uthi uxa ucela ube nenhloni ngoba ucela nditshoni ngacela umfowethu seca kwami ngiyithethe usizi kwalwami kuye akanohamba ehlekisa ngalo akanohamba ehlekisa ngalo futhi ndingawazi sihlabelela nje inkonzo ndifumane ukuthi akuyonkonzo okuhlekisona ngayo uyabona ibani waliyilo ubani wenza kanjani kodwa ndibone olothando Nkosi busingizwile amen Gani mema webafowethu Fowethu nane nani bodade wethu wozani namhla njena nango mpumuzi wozani namhlanje nango umpumuzi ayikhethe inkosi enhlakithi ebuhleni unyazi lwezulu ayibonkosi bensamamele inhlalosuthu yasezulwini ixoxa indaba kaShembe ndiphakama nje ngoba ngibona ukuthulekile Nazaretha ingcwele siyalibonga ithuba ezulwini siliphiweyo lobana siguqe sithethe ngendaba zikaShembe ngoba indaba zikaShembe zikukuphila ziyaphilisa sisesikhumbuzweni esikhumbuzweni sothingo lenkosazana uthingo lenkosazana uNkulunkulu esimbonileyo noba singabantwana ngiyakhumbula lufika okokuqala nasentabankulu lufikela kule ndlu yamaplangwe sasikhona uthingo lenkosazana lufikile lapha entabankulu le ndaba kaShembe inkulu kakhulu emhlabeni kuthiwa bathi abadala uJesu basebembulele ezulwini kwahlala kwathiwa uJesu sebembulele emhlabeni ngubani ozokwehla ambe emhlabeni kwathiwa kulomhlangano wahlalwayo ezulwini ingelo sezinkulu Gabriel zazikhona oMikael babekhona kwathiwa hamba Shembe uye emhlabeni bathe abadala lithi langa lamalanga la thatha amagxathu amabili amathathu labuyele emva lathi uJesu nimthumele emhlabeni namnikeza umthetho uyabuza uthi imuphi mina umthetho enginikeza wona kwathiwa Shembe hamba emhlabeni nomthetho ngokwakho engathi uShembe angasikhumbula sigcina imiyalo yakhe bathi abadala lathi langa lamalanga kuyofika isikhathi kuyophenduka abantu basuka ezinkonzweni zabo kodwa uthi bawofika kulokukholwa bafike banifundisa izinto zabo zangaphandle uthi kodwa ningavumi ithi ningavumi
kulilishwa kulibhadi kwenzuku sikuzo ngekuthi kunikela uthando wenza uthando bona abantu enkonzweni kaShembe ngesabatha basiculela ingoma zangaphandle kwathiwa singavumi ngebhadi ke ezinto ziqala eThekwini zize emakhaya abasemakhaya bazenze kodwa lathi izwi lenkosi ingavumi
Amen. Yayithetha inkosi yathini mama Nazareth. Amen. Silapha welisabata namhlanje. Nami ngiyazibonga lo nto endafika bese ndishiphe ukubi. Bendilila ngapha ngezantsi. Bendisithi namhlanje awuzama ndixoxobe nabantwana bentabeni nezulu laselasubeke ndaxaba nakufeka ukuqala kunje bekonakale kum. Hayi kanti Thixo usebenza enza abafana babaphayikha babe khona bathi bondilayitsha ngale nqwelo bemani bendilayitsha ngayo yazofika bendihlupheka kakhulu kule veki ephelileyo xa zisiwa inyembezi zamaNazaretha anti ngolwesihlanu ziwile inyembezi zamaNazaretha kosa kube sesikhumbuzo. Amen. Abanye bathi bekunetha imvula hayi inyembezi zamaNazaretha yilela uphiko inyembezi zawo zonke abezisiwa kule veki ephelileyo kuzosa kube sesikhumbuzo sothixo. Bekumnandi kakhulu uThingo inkosi ebinomsa. Ingathi singathatha lo msa woThingo endizapha ngokuna thina amaNazaretha ngokuna sesinayo ngokuna ke iBethlehem lapha anti sinayo iBethlehem methi by Harrismith. Amen. Abanye abayazi iBethlehem ise Harrismith ngoba bayazi thani. Amen. Amen. Bethlehem ipha iHarrismith wayesekho le kwaIsrael eyawuzalwa kuYesu. Le yethu iBethlehem ilapha eHarrismith apho kuzalwe khona umsindisi wethu. Amen. Oyena wazosibuselela obuNazaretha. Manje nyuka ndiye eGoli. Manje sofika by Harrismith ngaqonda manje Harrismith seyinjengapha enhlamvini. Kukhona umbhalo obhaliweyo ojika kwecala. Uthwelala nathi nandifika kula ndawo mna ndifike ndethuke xa ndiphukuze ndibheke ndibonise ubona ntoni kodwa ibhalo lento ojika emgwaqweni uthwelala nathi. Bandicabanga ngoba ndibala okhokho abangekhoyo kodwa okhokho endibomba mhlawumbi fama ngokumayekisa endibomba eyana ibhale nasilala nathi kulapho njengoba umayekisa ndiyepha ufikele escort. Ufikele escort yena wasuka pha escort waya pha eHarrismith wakwakha khona kanti ufika asizalela umsindisi babamkhulu. Ngicingela bake yana ibhalwe lala nathi pha ngumzi wakhe lo ulwa ngakuwo ngoba nangona neyantaba ukudanga nayo lamzi mandijongile isikhathi esininzi kunamani lapha bengicabanga ukuthi kahle mhlawumbe kanye ubaba meya Entabaza uya kule ntaba engapha nonyuka ngapha pha nasikeni eHarrismith bendibheke kwezintaba zingapha kanti ndiyalahleka kuba uya kule ntaba engapha sendiva ngosebeye bakwakha ngona ke iBethlehem pha uThingo unyazi into baselelo kwakhe iBethlehem kuba sazi indawo bazalwe khona umsindisi wethu sonke eyo ndawo ufuna niyazi kuba ngona ke ipha nithi mina kusentabaza hayi ela temple lapha iBethlehem andaba ndiyaphazama kodwa ngathi itsho kanjalo. Amen. Ndiyahlalela ke kube ndofela ndiyibone njengeKhanani le ndingakandihamba kodwa ndicelile uNkulunkulu pha ku-2023 ngathi ngicele ke ndoyibone iKhanani ke ndiyibone njengelihlo okwangoku nakusekufifana olukhona ngoba ndiyabona mina abantu ababonayo babona 100% noma yi5% kumebonayo kanti uba yo3 5 ebonayo apha kum andisenamehlo amaninzi hayi sendihlupheke nawe kungcono umese xa wami njengomvangeli ndambona umvangeli banguyelo kodwa becala njengomshumayelo ngaphandle manje amazi bangumshumayelo uhlala pha
Uba ngahlala omnye umphandi imali bangubani. Yabona ukuthi lo imve khuluma. Ngingamboni mangubani la ekhuluma la. Hayi ngamboni mangubani kanti bona into engimaziyo bhethe. 5% endibona ngayo bona. Ngiyacela ke kushembe kwethubana ndinika lona. Ike isebenzise lomsa wothingo. Nimamele ke manje khuluma ngithi iBethlehem yini isentabazwe pha. Apho kazala khona umsindisi wenu zelwe khona. Kanye imini zonishumela indlela. Benzani iveza lo ndawo. Uthingo lusebenzi. Lufike lapha ngikho, hlala ufikayo lapha. Ngo-203. Lusuka pha esangweni. Umfundisi uthi kume manicela uNkosi owa. Ngoba abavumi ba uNkosi manicela uNkosi ahambe naye. Ukuze abuye uthingo luze lapha. Lulapha esangweni lunqonqozela uzofika kulomsi. Owamzwa esangweni kudala kuqonqoza kube nqonqoza lwisango lokuvula ungena emapondweni. Owamzwa esangweni. Nyani inyanga izulu nayo ibifikile phaya esangweni. Lothingo lafika pha uthi kumfundisi manicela uNkosi lo bamahambe ngale mini ethilo yibani. Naye nyani uNkosi bongani. Damcela ubongani. Ayike bahamba nyani baya balanda kuthiwa 203 engathi ngo-August futhi bandiphazama ayibaya pha esangweni hey uthiwa ukuthi kwakuthile kubi pha bengayifuni abanindaba lapha empondweni bengayifuni bayindawo angena usheba empondweni bengayifuni inyani kuthiwa bala kwanzima kwashaya imali ezininzi pha enze ba izikube bayavuma bayakhululeka lweza uthini lwaza ubona lo mzi afikela kuyanda amaplanga uthini ndikhona nami ndikhona lapha uthe uthingo lumile pha lokuthiwa lathi balufike pha labiza isikhaftini salo lwadla pha bathi baba baqala umbone esidla zangahle endaweni yambiyo baqala umbone esidla apha emampondweni intabankulu mayibonke sekuthina amanazareth amen uqeda kwakhe ke zabe zikhona insizwa zalapha esithele nentombi zakhona zasigcwela zigida la kulogeme namanazareth ekhona asine intombi phaya ezasesithele nese alaba lapha edrying abanye abantu bekhona mhlawumbe ngiyacabanga begida la begida athi uthuthingo luthi umfundisi make sihambe ndifike ndibone lo mhlaba lo bahamba nyani bahamba bathi nebe lapha kunedrat lapha kuphela khona idrat wathi umfundisi hayi mkhulu lo mhlaba lo make njike ngisawubukela labantu aba sawubukela abantu bayenzayo bafika uthingo pha lathi balume pha besuka basemhlabeni bathi hayi makabeme ubaba bamfundekela yewavuka wahlabelela ubaba wahlabelela okwakhe sathoka kakhulu izasini intombi zajeqeza pha intombi yasesithele angathi sini zajeqeza kwamnandi uthingo lulapha wavele wathi uthingo lephune esuka lapho wathi mfundisi wakhomba kule ndawo inendlu wathi ufuna nindibekele indlu apha 206 ndizongenisa umhlangano apha zongenisa umhlangano ayike yayimbutye loo nto le wenziwa ke lo mzi wakhiwa ayike kwathi ngoba sipha igoli ke thina kwathiwa ubaba ngeke haye entabankulu emampondweni yeTafelkop ayisajijisana nabashumayeli basijisana siphikisana kuthiwa ngeke haye emampondweni baba uthini mayibonke Nkosi yethina amanazareth ndithi mnuzoya ubaba entabankulu hayi oTemba abasasinabo ke pha uTemba ephikisa kula hayi khonto ngeke hayi baba entabankulu lapho uzeTafelkop lungise Tafelkop ndithi nayo baba uze entabankulu 206 ndithi yabona into ndifuna ukutshela yona uzophuma sibe yi-2 imoto siye phasi fike sine phambi kwendlu kababa yaseTafelkop nesetabankulu phuma ubheka uba jonga ubaba uzofika ngene kweyiphi imoto hayi kwathi kusaphikisana kanjalo kuthe sekule veki zayo fanele uba ubaba makabe uyaphuma uya kulomzaya kuwo kwevakala ubaba uthi obhombela bambuza ba uhlale ntoni na kudala bemlindile entabankulu uthi haya sisaya eTafelkop bathi usayiwe eTafelkop uya entabankulu baba sekuthiwa kule veki uba ubevuma into beyithole bethi maka eTafelkop ubevuma ngoba unomsa lo baba lo uthingo lunomsa uthingo ufuna ukukhulume ngalo kakhulu
unomsa naba nomsa singawuthatha namadoda umsa onze ngalo ukuthiwa hayi mina uyozikhethela ubaba ngabe uthi mina ndithatha ndinikwe ibhola emhlophe mina uyozikhethela yena uba ngaba ngemhlawumbe uyondichilizela kwemdala nakwemdala eyami imhlophe ndiyayazi njalo uba ndidibane nemnyama ndayibamba ndihambe nayo ndiyinikwe nguye kodwa ndizibhala kule mhlophe siyafika ke lapha ngoku ndakhupha inkabi yenkomo pha ekhaya ngizonikela laba kodwa abantu nembuzi ezimbili laya lapha ku-6 sefikile ubaba lapha wendaba othiwa la sifuna ungathi mhlawumbe ungancokola mpela haya lapha phambi kwendlu la xa sifika lapha ndiyonikela le nkomo nansi inkomo ndiyibeke lapha nezimbuzi nazi ezimbini pha ngokufana mandiye pha kubaba nikelela abantu abadala bakothu nabanikelela mina abantu abadala bakothu bayayazi onto le abanikelela kweli khaya le nkomo endayikhupha nembuzi ezimbini andithathi bandisakhumbule uba ndizikelela ntoni ezinye nandifika lapho ubaba usendlini kwaphuma inkosazana ndawubeka le mali yam pha ndifika ndiyayibeka le mali le nkosi le madoda bekufikeka kuyo kumapha bekufikeka kuyo kakhulu siyabonga ke umuntu kaNkulunkulu ufune impethe sabatha Amen. Shumayele ke izithulo sicwa kuyofika sidumzela laba singumzela inkonzo zoba ethi mayiphathwe inhlanhla socacisa ukuthi uzobeka lo mazwi nje afike enhliziyweni yakho ivesi linye sonke kuba baye bathi abayo yaxolisa uthathelele ngihlale siyeke endleleni siqeda ngayizondo kusho ubaba athi ivesi elilodwa amen akufuneka ukuthi uxolise kahle into exolisisa kwendiyazi ivele kobayo yako ndithi ngamaNazaretha nje ngoba linye mabili ndibeke nje andiziwanda andishumayela ekhethi inkosi yasekuseni kwamaNazaretha namhlanje na Amen. Nokuhambisha uveli ngakwenza xa ibandla lingakha ngoba nawo ukudla isikhathi. Uhambisha ke into enza uNkulunkulu ngesikhathi sakhe enkonzweni. Awuxhomekanga uba kuthiwa yiyona into esiyawuphila ngayo ngoba abanye abantu babe bayithathele enkonzo engathi umaye kwathi nje ukula kwesihlabele ngasewone kakhulu. MaNazaretha ke ithi into hey masifundisane bethuna ayibonge inkosi andizibe ndizichaza ke nabani andazi nonke nizalelwa babo nizalelwa nonke abantu bandla wakho nto awuzalelwa bakumuka ndizama ukuthi ke noba ngaba sisihambe kunye sisiqale kunye le tempile yasenjabulweni ubuvela kade
last. Manazaretha kukhona into endiyoyikayo. Andizithi ubusembo wenza ntoni wandiphantoni wandinxicha ntoni hayi ixesha nkonde. Nobona abantwana bengaka nje bamamele. Nomama bengaka nje bamamele. Kukutata ke ndike ndamcenga apha. Ukungena kodwa lo mhlaba. Andizithi uba ke kwenzeka ntoni. Ungena kodwa lo mhlaba tata ndimcenga hayibo khawuhambe kwakho ufike uhlale phansi uncokole nabantwana bakho nomama bekhaya. I feel like you understand I'm not bad but I mean you hayi angeke umama kawuthofile ejabula kangaka ungabe nambhede awuzisela kwa imatrasi la athi hayi yaxolisa ukuthetha ngomuntu engasekho emhlabeni. Mayibonge inkosi. Yes. Ngoba ezinye izinto bozibhekwa nabantwaneni umntwana ayithethi into ungayinayo wena kanje uthunywe ingilosi oyithunywe uNkulunkulu nabawajolo. Uthi wena ngobe ngumntwana umdelelo wamnaka. Anazaretha kukhona into efuna sisifundise yona. Masithandane. Ngibonge inkosi. Amen. Masithandane. Futhi ke masihloniphane. Uthingo lokuzazana ufika kwalapha hey kwakumnandi ngendlela isimanga. Afika ngena pha emaplangweni. Umfundisi uze kube khona elithempele walwa wama ngenyawo zombili. Endikazi baxela bembuza uba uyithathe phile imali ngaka wena wakhanga yabo. Athi hayi ndicela emakholweni athi hayi. Ke imali kamasipala le. Uthi abantu babhadla sitele. Ndizama ukuthi Manazaretha la sebenza ithingo lokuzazana ngoba ubona nje nale misebenzi bicho babantwana kumane bephakama behlala bethethe imisebenzi emihle. Ovele nje shemba into ovela nixake ngayo awuphathi kwangesandla futhi akezibokho. Uvela athi inkosi ibusise uvele nje. Uthi yabona seliphelele lonke. Elo lishwa noba elo hlaba ubonalo. Amen. Nabadinga umsebenzi vele uba bathi inkosi ibuze sihamba umuntu awusebenza athola umsebenzi. Amen. Into echaza ukuthi masihloniphaneni sithandane sithembane singahlebani. Inzondo ekhona ebantwini. Alibuhlungu. Umzondo umuntu ukuthi xa beyodola engcwabeni ngomthande. Uyimaka nxa sewubhubhile bendibuza umbuzo. Uzofika phaya kuyo wakhona ufike xa kumi boys apha egate ngizongena kanjani noba uzothiwa khawuphinde ulungise into. Ichapha emhlabeni yenzile. Wangazi ukuthi bentoni ukuthi hayi hamba ulanda. Umuntu ngevane naye ezapha. Hlala lapho linda afike. Uyohlala kuphela 100 years engafiki umuntu ngoNkulunkulu umgcinele imihla yakhe usayikhulisa. Wena ke umzondo leyo ndazi uzofike nini na kuyanda. Uyofika wami ufika sewomanga ngolithupha ngoma. Eyivalento ngenxa yenzondo. Inzondo ayivumelekanga emakholweni. Ufuna ukuthanda ukuphela into esayifundiswa luthiyo lokusazana. Inkosi busene uzwile. Amen. Koze golo la maphiko Bamesa Gelo koze
Ngiyabonga amaNazaretha ukungihlabelelisa kamnandi. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. ONazaretha nami ndithi angiphakame lungekaze lonitshaye kakhulu uvalo. Kuye kuthiwe xa kuthiwa inkonzo eyabofakazi kube sekushaya umbeleni ngathi ungasuka umohamba ungabikho. Kodwa ngiyabonga uShembe enginikile isibindi uba ndiguqe nami ndifakaze ngaye. Bangcwele sisesikhumbuzweni salo uthingo. Amen. Hlobo ezihle Nkosini, ngelinye ilanga uthingo lake lanithanda nilele nisebuthongweni. Amen. Ngathi ngelinye ilanga ndilele emzini kaTata lase lifike ebusuku, lafika ngesikhathi sabofo ngofo exesheni. Nandiye ndibe nento ke eluvalo xa kuthiwa ushaya ufo ndingavuki ngithandaze. Lase lifika ngelinye ilanga lathi vuka uhlabelele, uvuka nathi. Yeyi ngoba angaze ndimhlabele uvuka nathi, ngizohlabelela nithini? Ngapitiliza amaNazaretha ndiyale ndahlabelela into eningayazi ukuthi ngihlabelelani. Kodwa kuthe kwinsuku ezilandelayo kanti uShembe ubezondifundisa uvuka nathi. Ndaziva ngelinye ilanga ndikwazi ukuthi vuka nathi soka anyesa Ufundiswa ukuhlabelela nilele emaNazaretha luthingo lamakhosazana. Amen. Laba ulutho ke empilweni yami ngaleyo ndlela wase kuba imisebenzi yakhe uShembe oluthingo lamakhosazana. Amen. Amen. Ngelinye ilanga ngigijimile sisehading, ngase ngicela sengiyoguqa ngesikhathi kunikela abantu benza izicelo zabo. Ase ngiyoguqa kulo ndandihamba ngemoto eyiprivate, imoto yokuqala endandiyifumene kumzala wami ozala umshumayeli lo iDatsun. Amen. Ngase ndifika ndicela imoto yesibini, ngikhuluma ngendaba yothinga. Amen. Andikhulumi ngenye into. Ngathi ndicela imoto yesibini baba, waphendula wathi uzoyenzani imoto yesibini? Ase ndithi mina baba ngifuna ukuzisebenza. Yase ithi inkosi yamaNazaretha, inkosi kubusisa uzoyifumana imoto. Njoba ngicela le moto nje aninayo imali, aninamali. Ndicela imoto kungecawe, kungecawe ndizobuya kwangecawe. Imali yayikhona endlini yayi 1000 rand, ingekho enye imali.
inobo wahlalana nje ungathangani. Kwafika into ethi ngomvulo sendifikile ekhaya yathi ndiye edolophini eKokstad. Ndahamba ngiphushwa ulunyazi uphushwa yelo uthingo lamakhosazana. Amen. Ngafika kwigarage eyayibizwa ngoba uOaks. Andazi base kuthiwa ngubani ngoku. Afika pha imoto zizifolile. Ziyadayiswa zinhle. Zithiyana ngobuhle bazo. Ngase ndibona imoto eyiToyota AND eCream White. Ase ndikhuluma nomlungu kwakungabelungu. Ndathi umlungu ayidayisi leya moto, wathi iphi? Ndathi le AND. Wathi umlungu ngayidayisa. Wathi uyayifuna leya moto? Ndathi yebo ndiyayifuna. Wathi asihambe siye kuyo, sahamba saya kuyo. Fike sayijikeleza iphakathi wemoto ezinhle zodidi. Yona nje ayithangani. Ukazayibuka imoto saphindele eofisini. Ndathi mlungu unganika ngamali le moto. Wathi ningakunika nge-3,000. Qala kwamba neveni. Wathi ningakunika nge-3,000. Nangazi ba enye le imali ndizoyithatha phi ngoba eyiwani imali endinayo. Ngizoyithatha phi? Ndathi mlungu gcina le 1,000 rand yabuya ngomso. Ndabuya nezekhaya mandifika ekhaya. Ndaya kumzala ozala umshumayeli lo wayenenhliziyo lomuntu. Amen. Ndaya kuye ndathi ndibone imoto eKokstad. Imali ethize. Cela uniboleke i-2,000 wase ndinika i-2,000. Ndaya ndigijime belungwini. Manazaretha ukholwa kumandi nokumthemba ushembe kumandi. Ndaya ufike belungwini. Ndathi mlungu sendikhona. Wathi uyiphethe imali? Ndathi ndiyiphethe imali. Wathi asihambe siyoyidumisa ngoba izolo khange siyidumisa. Wahamba umlungu, sahamba nomlungu wafika wayidumisa imoto. Njenga ndijikeleza. Ndafumana amavili amabini sebuphela ndingatshajwa ngawo. Ndathi mlungu amavili le moto amabini aphelile. Wathi umlungu hayi ungayithatha noba nge-2,000. Amen. Wase yandinika umlungu ngale 2,000. Le 1,000 yendagalela ngayo ipetrol ndabuya ngayo emva. Leyo moto yagqiba kumi i-16 years. Amen. Iphila nami. Sukela ngoko andihlukananga neveni. Futhi andihlukananga nomsebenzi endandiucele ukuthi ngoba ndifuna ukuziphilisa. Ngalo mazwi bonga ubukhulu bukaShembe, ifakaza ubukhulu bukaShembe. Inkosi yobuseni nguzile. Amen. Ngiluthu Sabelelo 23 Ngajaja Jaisha Usibe ngiluthu Ligala Ngajaja Jaisha ndiyayikhetha inkosi enkulu esebuhlungu noNazaretha. Amen. Ndicela intethela noNazaretha phakama ubaba abadala bengakaphakami. Kodwa zokuqala nje ubaba abadala cela ukuxolisa kakhulu incinci into ekhupha umuntu ezulwini.
neyona umsebenzi kaShembe. Nami Nazaretha ndithi mandiphakame ndifakaze ngesikhumbuzo senkosi enkulu yomsa uThingo lwenkosazana. Andilwazi ke mna uThingo kodwa ngezibonakaliso like landifikela kabini uThingo lwenkosazana. Ndiphenduke sele itshintshe ibhanki. Oqala nje Nazaretha ngicela ithethelelo ndake ndeva umvangelo umdluli esithi kwake kwenzeka ekuphakameni kwathiwa umuntu othile ekhonzwe inkosi kodwa makafunda umthandazo. Wawufunda umthandazo waseyilo ozokuhlabelela. Wathi inkosi makahlale phansi. Kwanika okwesibili kodwa makafunda umthandazo. Wayiloza ukufundeni kodwa makahlale phansi. Kwanika okwesithathu kodwa makafunda umthandazo. Kwacaba kuyiloza ibandla. Kuthiwa kwathi kusithwa amen yami inkosi ilanga ingasekho epulpit. Yathi inkosi ilanga mayicelele abafundisi, bacela abefundisi. Yabuza ba ungani nakubhinjwa into enkulu kangaka umthandazo wesabatha. Bayazi na isabatha lanamhlanje balisuliwe ezulwini alisekho. Yacela ke nami Nazaretha baba uMshumayeli lensimbi ethisayo bundibambise yona ngicela intethelelo. Ungathi ngokufunda okanye ngokuyiloza kwami umthandazo isabatha lanamhlanje khalibekho nxa yami. Okanye okhokho bami bakhithiwe apha Nazaretha. Wesibili Nazaretha incinci into ekhupha umuntu enkonzweni Moses zangafika entabeni yaseKhenani. Ngenxa nje yokuzikhukhumeza, into yokuzikhukhumeza wathi uNkulunkulu makashayele ilitye kuzophuma amanzi. Wase uMoses evatha kakhulu xa ebethe ilitye ngoba yena ufuna abantu abadonsele entabeni yaseKhenani babone banguye uMoses onamandla owenze kwaphuma amanzi. Wasethi uNkulunkulu yadelela Moses ushaya umhlana wami kangaka ucinga udumo lolwakho kanti udumo loluka uNkulunkulu. Sise ndabeni enkulu Nazaretha inkosi uThingo yafika kum ngesibonakaliso. Isafika kweli bandla okanye ndiselivolontiya ndisengumvakashi. Yafika ndalihlela apha Nazaretha. Yathetha apha phezulu. Yathi khetha inkosi fika ixesha lobudlule emhlabeni. Mawufika apha edolophini uzotshayiswa imoto ufe. Dalokolokoza ke ndingalazi elizwi balilizwi likabani futhi lisuka phi. Emveni oba ndilandwe inyanga ezulu amatyela amaninzi pha ekhaya. Xa ndifika apha beleselwa luThingo uba khetha inkosi namhlanje ziphelile iintsuku zakho zokuphila. Mawufika apha edolophini uzotshayiswa imoto ufe. Yabuza insizwe yayiseca kwami bakuthiwani bakhetha inkosi. Yangichazela ngaphakama ndakhetha inkosi. Ndawufika ekhaya nyani Nazaretha laphela
Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni amaNazaretha onyaziso. Lo uguqe lapha amaNazaretha engcwele umntwana kwaSukude. Osuka ngapha eDrayini ngokwakha ngapha eBhakupha. Sakhela amaSukude hayi umzuba waSukude. Manazaretha engcwele ndingumsebenzi wothingo. Uthingo niphendukele kulo. Uthingo yonke imisebenzi yalo ndiyazi apha kum. Manazaretha engcwele ukonga ixesha ndizotsho imibhalo amisebenzi kodwa nje ngokujikeleza kwevili apha enhliziyweni yami ayeke ndithi hayi Mshumayeli icatela umshumayeli nawe tata umvangeli nikele inkonzo kube yami. Ndithethe ngothingo ndodwa. Kodwa kubalulekileyo manazaretha engcwele ngoba sonke sinamavili apha siyantshiseleko. Efuna uba nathi sibabaze abantwana bakaNkulunkulu. Oqala nje uphenduka kwami apha eNazaretha ngiphenduka inkosi uthingo. Ndiphenduka apha eNazaretha ngingapha kulizwe la ngapha eJimistini. Ekhaya babe khonza ipostile. Kodwa ke kuyabonakala ba yayisiza lenkolo ibuNazaretha apha ekhaya. Ingakaphenduki. Ngoba nanizidlela izinto ezinemisila nje. Kwadlula umhlabeni umakhulu. Apho kwabonakala bawuthatha umkhulu uthatha isinqumo esokuba makayeke inkonzo wayekuyo umakhulu naye bebohamba babini. Ngenxa yezizathu ezithile nenkonzo. Wabona inkonzo ibuNazaretha. Ndithe ndingakaphenduki njalo ndingapha eJimistini wandibikela uThixo omkhulu wathi ndithathe inkonzo ibuNazaretha. Andiyazi lenkonzo kodwa ndiyayiva. Ndayibona ke nami kaNazaretha apha inkonzo eJimistini inkonzo ibuNazaretha inkonzo Dathi kuyibona kwami nawe ndakhumbula oh inkonzo yakwaTata uMjoli le. Lenkonzo ukuyibona kwami kwaTata uMjoli kwakudlule umama uthile ewehamba ngemoto ya ngelishwa. Wasweleka. Ekseni sabona esiye esikolweni waye yabhukuqa imoto kwafika lenkonzo. Sandayibona ke bathini nansi lenkonzo. Manazaretha ingcwele ngitheni mayithathile inkonzo langaziyeka izinto ezinemisila. Nditheni ngapha kwelizwe laseKlerksdorp. Sidla ezinto ezinemisila. Ndinomnye umfana owaseMontelevu. Ndabona ngesidumo nje kusukela lo mfana ngabanye bogxa bethu bembetha kwathi ngoba lo mfana siyamazi siphumela izweni elinye ngeke bambethe ndikhona ase ndihlanganyela nami kanti kulapho sobethwa nyani
sabethwa amaNazaretha engcwele saphola nathi phapha isesibhedlele eyayibizwa iTsepo andi phaphama before ndiphaphame xa ubona ngathi kudlala iTV ukuyibona iTV le icikiwe ivolume kodwa kuvela ama pictures kuvela inkosi uThingo liyandibuza ba uzokwenzana apha ngibhekile nje kuphela niphendule uthi nje xa sabuza ba uzokwenzana nibuza ba uyayibona nalento ukuba uzolala apha kule ndawo lele kubi ingafanelanga suka kwahla inyembezi zange nibe nampendulo aphuma isibhedlela ndiphilile ngendaba inkosi uThingo zininzi amaNazaretha mininzi imisebenzi inkosi uThingo ndicela imisebenzi inkosi uThingo kwalufika apha enjabulweni uqala ukufika apha enjabulweni naze ndawucela umsebenzi ndawuthola umsebenzi ndiyababaza kakhulu ndiyaziqhenya ngenkonzo yobuNazaretha kangangoba inkonzo yobuNazaretha indifundise into ithile ethi xa awukwazi uthi xa ucela ube nenhloni ngoba ucela nditsho ngacela umfowethu seca kwami ngithethe usizi kwalwami kuye akanohamba ehlekisa ngalo akanohamba ehlekisa ngalo futhi ndingawazi sihlabelela nje inkonzo ndifumane ukuthi akuyonkonzo okuhlekisona ngayo yabona ibani waliyilo ubani wenza kanjani kodwa ndibone olothando Nkosi busine izwi amen Yani mema wewafowethu Fowethu nane nani bodade wethu wozani namhla njena nango Pomuzi ozani namhlanje nango umpumuzi ayikhethe inkosi enhlakithi ebuhleni unyazi lwezulu ayibonkosi bensamamele inhlalo suthi yasezulwini ixoxa indaba kaShembe ndiphakama nje ngoba ngibona ukuthulekile maNazaretha engcwele siyalibonga ithuba ezulwini siliphiweyo lobana siguqe sithethe ngendaba zikaShembe ngoba indaba zikaShembe zikuphila ziyaphilisa sisesikhumbuzweni esikhumbuzweni soThingo lenkosazana uThingo lenkosazana uNkulunkulu esimbonileyo noba singabantwana ngiyakhumbula lufika okokuqala naseNtabankulu lufikela kulendlu yamaplangwe sasikhona uThingo lenkosazana lufikile lapha eNtabankulu le ndaba kaShembe inkulu kakhulu emhlabeni kuthiwa bathi abadala uJesu basebembulele ezulwini kwahlala kwathiwa uJesu sebembulele emhlabeni ngubani ozokwehla ambe emhlabeni kwathiwa kulomhlangano wahlalwayo ezulwini ingelosi ezinkulu Gabriel zazikhona oMichael babekhona kwathiwa hamba Shembe uye emhlabeni bathe abadala lithi langa lamalanga la thatha amagxathu amabili amathathu labuyele emva lathi uJesu
nimthumele emhlabeni namnikeza umthetho. Uyabuza uthi imuphi mina umthetho enginikeza wona? Kwathiwa Shembe hamba emhlabeni nomthetho ngokwakho. Engathi uShembe angasikhumbula sigcina imiyalo yakhe. Bathi abadala lathi langa lamalanga kuyofika isikhathi kuyophenduka abantu basuka ezinkonzweni zabo. Kodwa uthi bawofika kuloku kukholwa bafike banifundisa izinto zabo zangaphandle. Uthi kodwa ningavumi. Ithi ningavumi. Kulilishwa kulibhadi kwenzuku sikuzo. Ngekuthe kunikela uthando wenza uthando. Bona abantu enkonzweni kaShembe ngeSabatha basiculela ingoma zangaphandle. Kwathiwa singavumi. Ngebhadi ke ezinto ziqala eThekwini zize emakhaya. Abasemakhaya bazenze. Kodwa lathi izwi lenkosi ingavumi.
ibusise ukuthula ube phezulu ukuthula ube phezulu Amen. Yayithetha inkosi yathini mama Nazareth. Amen. Silapha kwelisabatha namhlanje. Nami ndiyazibonga loo nto ndafika bese ndishiphe ukubi. Ndilila ngapha ngezantsi. Ndisithi namhlanje awuzama uba ndixoxome nabantwana apha entabeni nezulu laselasubeke ndaxaba nakufeka ukuqala kunje bekonakale kum. Hayi kanti uThixo usebenza enza abafana babapha ekhaya babe khona bakwazi bondilayitsha ngale nqwelo bemane bendilayitsha ngayo ngazofika bendihlupheka kakhulu kule veki ephelileyo xa zisiwa iinyembezi zamaNazaretha anti ngolwesihlanu ziwile iinyembezi zamaNazaretha kosa kube sesikhumbuzo abanye bathi bekunetha imvula hayi iinyembezi zamaNazaretha yilela uphiko inyembezi zawo zonke abezisiwa kule veki ephelileyo kuzosa kube sesikhumbuzo sothixo bekumnandi kakhulu uThixo inkosi ebinomsa ingathi singathatha lo msa woThixo endizapha ngokuna thina maNazaretha ngokuna sesinayo ngokuna ke iBethlehem la antisinayo iBethlehem methi by Harrismith abanye abayazi iBethlehem iseHarrismith ngoba bayazi thani amen Bethlehem ipha Harrismith wayesekho le kwaIsrael eyawuzalwa kuYesu le yethu iBethlehem ilapha eHarrismith apho kuzalwe khona umsindisi wethu oyena wazosibuselela obuNazaretha manje nyuka ndiye eGoli manje sofika by Harrismith ndaqonda uba nje Harrismith seyinjengapha enhlamvini kukhona umbhalo obhaliweyo ojika kwecala uthwelala nathi nandifika kulaa ndawo mna ndifike ndethuke xa ndiphukuze ndibheke ndibone ubona ntona kodwa ibhalo lento ojika emgwaqweni uthelala nathi bandicabanga ngoba ndibala okhokho abangekhoyo kodwa okhokho endibona mhlawumbi kwama ngokumayekisa endibona eyanda ibhale nasilala nathi kulapho njengoba umayekisa ndiyeva ufikele Escort yena wasuka phaa Escort waya phaa eHarrismith wakwakha khona kanti ufika asizalela umsindisi babamkhulu ndicingela uba ke yanda ibhalwe lala nathi phaa ngumzi wakhe lo ulwa ngakuwo ngoba nangona neyantaba ukudanga nayo laa mzi mandijongile isikhathi esininzi mnamani lapha bengicabanga ukuthi ngathi uba mhlawumbi kanye ubaba meya Entabaza uya kule ntaba engapha nonyuka ngapha phaya nasikeni eHarrismith bendibheke kwezi ntaba zingapha kanti ndiyalahleka ukuba uya kule ntaba engapha sendiva ngosebeye bakwakha ngona ke iBethlehem pha uThixo unyazi into abaselelo kwakhe iBethlehem uba sazi indawo bazalelwe khona umsindisi wethu sonke eyo ndawo ufuna niyazi kuba ngona ke ipha nithi nina kusentabaza hayi ela temple kuthiwa iBethlehem andaba ndiyaphazama kodwa ingathi itsho kanjalo ndiyarhalela ke kube ndiyofela ndiyibone njengeKhanani le ndingakandihamba kodwa ndicelile uNkulunkulu phaa ku-2023 ndathi ndicele ke ndoyibone iKhanani ke ndiyibone njengelihlo okwangoku nakusekufifana olukhona ngoba ndiyabona mna abantu ababonayo babona 100% noma yi5% kumebonayo xa ndidole uba yo 3 5 ebonayo apha kum
andisenamehlo amaninzi hayi ndihlupheke nawe ungcono ukuthi bese xa kwami njengomvangeli ambona umvangeli banguyelo kodwa beqale njengomshumayelo ngaphandle manje amazi bangumshumayelo uhlala pha uba ungahlala omnye umphande izimazi bangubani yambona usukude lo yimvu bekhuluma ngingamboni bangubani la ekhuluma la hayi ngamboni bangubani kanti ngibona into endimaziyo bhethe 5% endibona ngayo bona ngiyacela ke kushembe kwethubana ndinika lona ike isebenzise lo msa wothingo nimamele ke manje khuluma ngithi iBethlehem yeni isentabazi pha apho kazalwa khona umsindisi wenu uzelwe khona kanye imini zonishumela ngendlela bengithanda iveza leyo ndawo uthingo lusebenzi lufike lapha ndikho hlala ufikayo lapha ngo-203 lusuka pha esangweni umfundisi uthi kume manicela unkosi owa ngoba abavumi uba unkosi manicela unkosi ahambe naye ukuze abuye uthingo luze lapha lulapha esangweni lunqonqozela uzofika kulomsi owamzwa esangweni kudala kuqonqoza kube nqozo lwisango lokuvula ungena emapondweni owamzwa esangweni nyani inyanga izulu nayo ibifikile phaya esangweni lothingo lafika pha uthi kumfundisi manicela unkosi lo bamahambe ngale mini ethile wayibala naye nyani unkosi Bongani yamcela uBongani ayike bahamba nyani baya balanda kuthiwa 203 engathi ngo-August futhi bandiphazama ayibaya pha esangweni kuthiwa ukuthi kwakuthile kubi pha bengayifuni abantu indaba lapha empondweni bengayifuni bayindawo kangena ushemba kumampondweni bengayifuni inyani kuthiwa bala kwanzima kwashaya imali ezininzi pha enze izikube bayavuma bayakhululeka lweza uthini lwaza ubona lo mzi afikela kuyanda amaplanga uthini ndikhona nami ndikhona lapha uthe uthingo lumile pha lokuthiwa lathi balufike pha labiza isikhafutini salo lwadla pha bathi baba baqala umbone esidla zangahle endaweni ehambile bathi baqala umbone esidla apha emampondweni intabankulu mayibonke sephina amanazareth amen uqeda kwakhe ke zabe zikhona insizwa zalapha esithele nentombi zakhona zazigcwela zigida la kulogeme namanazareth ekhona asine intombi phaya ezasesithele nese alandaba lapha edrying abangabona bekhona mhlawumbe ngiyacabanga begida la begida athi uthuthingo luthi umfundisi make sihambe ndifike ndibone lo mhlaba lo bahamba nyani bahamba bathi nebe lapha kunedrat lapha kuphela khona idrat wathi umfundisi hayi mkhulu lo mhlaba lo make ndijike ngisawubukela labantu aba sawubukela abantu bayenzayo bafika uthingo pha lathi balume pha besuka basemhlabeni bathi hayi makabeme ubaba bamfundekela yebo wahlabelela ubaba wahlabelela okwakhe sathoka kakhulu izazekasini intombi zajeqeza pha intombi yasesithele nangathi sini zajeqeza kwamnandi uthingo lulapha wavele wathi uthingo lephune esuka lapho wathi mfundisi wakhomba kule ndawo inendlu wathi ufuna ngibekele indlu apha 206 ndizongenisa umhlangano apha zongenisa umhlangano ayike yayimbutye loo nto le wenziwa ke lo mzi wakhiwa hayike kwathi ngoba sipha igoli ke thina kwathiwa ubaba ngeke haye eNtabankulu emampondweni yeTafelkop ayisajijisana nabashumayeli bajijisana siphikisana kuthiwa ngeke haye emampondweni ubaba uthini mayibonke ngosephela amanazareth ndithi mnuzoya ubaba eNtabankulu hayi oTemba abasasinabo ke pha uTemba iphikisa kula hayi khonto ngeke hayi baba eNtabankulu lapho uzeTafelkop lunguseTafelkop ndithi nayo baba uze eNtabankulu 206 ndithi yabona ke ndifuna ukutshela yona uzophuma zibe-2 imoto siye phasi fike sine phambi kwendlu kababa yaseTafelkop neseTabankulu phuma ubheka uba jonga ubaba uzofika ngene kweyiphi imoto hayi kwathi kusaphikisana kanjalo kuthe sekule veki zayo fanele uba ubaba makabuya phuma uya kulomzaya kuwo kwevakala ubaba uthi obhombela bambuza uhlale ntoni na kudala bemlindile eNtabankulu
Udaya sisaya eTavern Cop asiya bathi usayiwe eTavern Cop uya intaba nkulu baba. Sekuthiwa kule veki uba ubevuma into lebeyithole bethi maka eTavern Cop. Ubevuma ngoba unomsa lo baba lo. Uthingo. Lunomsa uthingo ufuna ukukhulume ngalo kakhulu. Unomsa naba nomsa singawuthatha namadoda umsa onze ngalo ukuthiwa. Hayi mina uyozikhethela ubaba ngabe uthi mina ndithatha ndinikwe ibhola emhlophe mina. Uyozikhethela yini ubaba ngeke mhlawumbe uyondichilizela kwemdala nakwemdala. Eyami imhlophe ndiyayazi. Yazi njalo. Uba ndibane nemnyama ndayibamba ndihambe nayo kondinikwe nguye. Kodwa ndibhala kule mhlophe. Siyafika ke lapha ngoni. Hey. Nakhupha inkabi yenkomo pha ekhaya. Ngizonikela laba kodwa abantu nembuzi ezimbili. Laya lapha. Ngona 26 sefikile baba lapha. Hey, wendaba othi wala sifuna ungathi mhlawumbe ungancokola impela. Haya lapha phambi kwendlu la. Xa sifika lapha, hey, yonikela le inkomo nansi inkomo ndiyibeke lapha. Nezimbuzi nazi ezimbini pha ngofana mandiye pha kubaba. Nikela abantu abadala bakwethu. Nabanikela abantu abadala bakwethu bayayazi onto le. Amen. Abanikela kwelikhaya lenkomo. Amen. Endayikhupha nembuzi ezimbini ndithatha ndisakhumbula bana ndizinikela ntoni ezinye. Nandifika lapho baba usendlini. Kwaphuma inkosazana. Ndawubeka le mali yami pha. Ifika ndiyayibeka le mali le. Le nkosi le madoda bekufikeka kuyo kumapha. Bekufika kuyo kakhulu. Lephunga elingako na yazi yacabanga ukuthi konje yona ingumntwana kaShembe yayisizama ukubuyela ePhakameni bathi isayisekhaya kuthiwa inkosi ithumele uthule ibani uphi ambani imcela ukuthi akabuye lengane ethu yakhuluma ukudelela enkosini suthi isona sokudela uShembe isona esidala ithi ngihambe nani yakhe Zabuyele ngane zawubike ePhakameni ukuthi utheni uma izinto sezinhlakile izizama ukubuyela ePhakameni esiyibona inkosi iyabuza ubani lo olaphana wase kushuthi uzinosibanibani uthi hambani ngibuzele ukuthi maNazaretha sengathi uShembe singamthanda nekhathi zonke yebo singabantwana kodwa sibambelele kuShembe Ithambani ngibuzelo sibanibani ukuthi lento usebuye nawe yini ngoba yena wakhuluma ukudelela enkosini sengathi uShembe sangamdelela abanye bethu lana abanabo nabazali abanye balana nje babodwa kubo banosizi ngoba bela esikoleni nje abazali bakhe banethemba lokuthi ngelinye ilanga uyena ozobuya ayovusa umuzi kuwe ekhaya umuthatha isinqumo sokuthi inkosazana ukhetha umuntu ongakholwa ukuthi uyogana yena ngezizathu zakho esingazazi abazali bakhe emuva uShembe wabashayela umthetho ukuthi bengayithathi yabo lobolo uthini bazali bakho Ninenhlanhla ngoba lento niyithola ningakawenza amaphutha. Anohlala kuShembe. Ngoba nilana sila bazofunda abantu. Sengathi uNkulunkulu engabakhumbula befocus kulento baze abayizele esikoleni. Yabo ngoba uzophuma nediploma yakho. Uze la uzothatha idiploma. Awuzele ezinye izinto. Yoba khona incwadi ehlabeni ngifuna incwadi ehlabelelo 1 verse 1. Incwadi yokugcina nje ngihlale phansi ngoba isikhathi nasesambili. Incwadi yehlabelelo 1 verse 1. Isihlabelelo ngisho ngayidonsa mina internet. Uyabusisa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Ongeme endleleni yezono. Ongeme endleleni yezono. Ongahlala sehlanganeni nezigaba. Kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Ozidla ngemithatho ngemini nangobusuku. Yena oba njengomuntu ojayiwe.
njengoba umuntu otshale ngasemfuleni wamanzi Uyakuthela izihlavu zawo uyawuthela inhlamvu zawo ngesikhathi sawo amahlamvu akho. amahlamvu ayakubuna Kothi konke akwenzayo. kodwa konke akwenza kulunge Ababi kodwa ababi abanjalo bona banjengamakhoba ebuka nomoya ngalokhu ababi abayikuma abawumelahleni nezoni ehlanganweni yabalungileyo. inkosi kusisi ngoba sila kunabantu abawufike bakufundise ukuthi utshwala buphuzwa kanjani kodwa ngoba uNazaretha ungakuphuzi kuthiwa bathi abadala yathi inkosi ngisho ngoba ngimile eparadise ngisho ungehla ingelosi phezulu ifaka umjimbo ofana nowami ithi phuzani utshwala ithi ngaphuzi inyanga yezulu ingako yathi nasemzini yobaba yokhokho bethu yathi utshwala singabugayi mina kusinelwa mina ngithi utshwala babungekho kwakuqala emlandweni ukuthi endaweni yangakithi kube nomshado lapho nakhona ngebe khona utshwala ekhaya kithi utshwala bungeni ngokushembe wathi thina amaNazaretha nasemzini yobaba utshwala singabugayi ngiyazi le ngoba nisebancane mhlawumbe I apply mina kodwa siyofika leso sikhathi sengathi ushembe angasipha sikholo ngeqiniso sihlukane notshwala ngoba singaphuzi singabuthinti langezandla zethu mina akekho umuntu otshayo